niwe duhaye ikaze inshuti mukunzi wa Afro Live. Dore ibyibanze bivuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, Perezida wa Repubulika, aho Paul Kagame abonye 99.15, abandi bakandida bose bakagenda nabo bakurikira nkuko muri kugenda mubona hano ku mashusho, kandi nkuko tubikesha igitangazamakuru gikuru cy'igihugu RTV, televiziyo y'u Rwanda n'abanyamakuru basesengura inkuru zitandukanye. Murabona ko ibyo byose nkuko mubona Perezida wa Repubulika Paul Kagame niwe uri hejuru kwisonga cyane, hafi 100%. Turagenda rero tubasesengura n'izindi nkuru zitandukanye ko bazajya bagenda babitangaza. Utashoboye kuba yabibona arajya abona amakuru ari live, cyane cyane ku makuru nyayo sesenguranye ubuhanga nkuko twagiye tubireba kuva mu gihe cyo kwiyamamaza kuzamuka kugeza none. Aha rero turi kurebera hamwe ibyibanze byavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho kuri uyu munota aho tuvugira ubu ngubu Perezida wa Repubulika afite amajwi 99.15. Ngayo nguko rero nshuti banyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi, aba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo, mu kuvuga no kwitegura guserebura insinzi y'umuperezida nyawe. Twebwe Afro Live nakagaruka. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wawe kugira ngo utwereke ko udukurikiye kandi udukunze. Amakuru asesenguranye ubuhanga nta handi ushobora kuyakura.